Ok, Mungwalu ville morte a partir de excretion yenye inafanyikana kwa muji ya Sieri njo excretion inafanyikana, bila ni 15 morts plus 1 mort brûlé. Njo hii inaleta panike ku centre commercial ya Mungwalu, centre negoce ya Mungwalu. Njo tuko hapa ville morte, toute la population sont à des bandades. Yele ku niveau ya Sieri kuko elema ya FARDC, Umoja wa Mataifa yetu ya Kongo, benye banaenda kwenda intervenir, mais il y a le calme sur terrain. Njo hapa niko ku centre negoce ya Mungwalu, mais il y a une ville morte, iko ville morte, hakuna activité, population yote iko ndani ya kilio peke yake. Alerte générale. Ça, merci à toutes les communautés.